I gdje ste ljudi, dobrodošli u novi video. Sad ću vam pokazati u ovom klipu kako možete ubaciti neki mod u Minecraftu. Kao prvo, nije teško, samo možete lagano da uđete na ovu stranicu, samo ne treba ništa da vam stavljam link u deskripciji, samo ukucate sky_does i izbacit će vam ovo prvo. Vi ćete tu kliknuti, to je kratko, znači, ajde, mi ćemo da ubacimo X-ray, ajde, primjer vam dajem, evo da nema nikakav, ajde, ludski block, laki blok. Dobro, ajde, sada nije bitno. Primjer, ovaj mod. Idete na download X. I ovdje kliknite. I skinuo se. Začas se skine. Kliknite na pokreni, a možete slovno isključite. Tako, install mod, ne. Evo ja sada pokrećem Minecraft. Čekaj, ne trebamo da ga pokrećem. Treba vas čekam malo. Izvinite ljudi zbog Bandicama pa mi se nije učitao ceo desktop. Izvinite zbog toga. Čekaj. Snimam sa Bandicama pa mi se nije učitao ceo desktop. Samo šta vam kažem, izvinite. I samo ovo izvršite. Možete da izvršite bilo šta. Sad ćemo vidjeti da li to ima ovdje. To je za 1.8 Forge. I sad ću vam pokazati kako skinuti Forge. Mislim, ne treba da ga skidate odmah, kad to instalirate dobijete Forge. To instalirate i gdje idete verzije, idete skroz na dole i onda tako. Čekaj, ja ovdje isključim. Onda refreshujem. Vidite kako se ovdje torrent ne vidi ceo. Skype se ne vidi ceo. Ako hoćete da vidite moje igrice, evo. To su te 3. Sada ću skinuti Stronghold Crusader. Koliko mi nešto sada zabagovalo. Sad ovo trebate sačekati. Loading Constructing Mods. I odmah sada učitavam modove. Sad će sigurno ovaj Darkost, piše da je Darkost vama već na mreži, vi to ne vidite, dole u uglu to piše. Evo ga, odmah me zove. Čekaj da mu napišem. Jao. Gledaj. Tako, dobro. I sad možete lagano ući. Ja sam... Ovo je moj vrat. Ja, kako je nazvao? Aman, prestani više. Napišem. Ama šta ti je više, dete? Gledajte ga.
Sada mi propao mi je ceo klip sada. Zbog njega. Pa javi se, ama čekaj dete. Snimam toliko. Aha, ali nema froze red. Sam ja bio već ulazio. Aha. Evo, sada me zove. Ja ću sada jednostavno isključiti Skype. Mislim, ako me još jednom zovu. I gledajte sada ljudi šta su mi uradili. Ajde, neću više nikad da propričam sa njima. Više s onim Darkom neću nikad ni da snimim klip. Što me sad zove Darko Stevanović. Ako niste primetili u prošlom klipu kad nešto sam zamucao, kad sam hteo nešto da kažem, no. Znači neće na tab. Tako. Nemo da li smo dobili neke nove stvari na ovom modu. Ja. Aha, evo. I ljudi, vidite šta se dobije. Vidite. Evo. Evo, pesak. Te, šta mi to znači? Te, ovo je pesak ruši sneg. Ja mislim da je kod mene prevruće i da to je to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!